biraba ibyuya ntibiba amaraso. Noneho ibyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongeye gusubira rudubi muri Uvira. M23 yongeye gusenya defense ya mbere yinjira mu mujyi wa Uvira byeruye ku mugaragaro muri rukerera nyuma yo kwataka yivuye inyuma ku birindiro bikomeye cyane by'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ikaba yaje guhitana umubare munini turaza kumenyesha ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana muri iki gitondo ingabo z'Urundi zongeye gutitizwa n'ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe byongeye gukorwa n'ingabo za M23. Ese koko uyu mujyi wa Uvira M23 yaba igiye kongera kuduce amaze kwigarana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ni mugiye kuretaje tukumenyeshe akantu ku kandi ndetse tukubwira ibyiri rugamba rutoroshye ndetse n'iki gitero rutura cyaje kugabwa n'ingabo za M23 hano muri uyu mujyi wa Uvira. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Masisi tukubwiye kuri ambushi rutura M23 yahakoreye ikaza gushimuta ibimodoka bigera kuri bitatu by'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bye bitwaye intwaro zihambaye cyane ndetse zimwe mu mbunda ziremereye cyane igisirikare cyangwa giheretse kugura ngo bazishikirije abasirikare ba Kongo ndetse n'inyeshamba za Wazalendo aho zirena ngo muri teritwari ya Masisi. M23 yaje kubigenza bite? Ese byaje kugenda bite? Ubutegetsi bwa Kinshasa burabivuga iki? Byose ni mugiye kure ko turaje tubikugezaho gatanu kuri gatanu. Nanone kandi muri aya makuru tuza kunyarukira muri teritwari ya Shabunda ndetse no muri teritwari ya Warungu tubabwira uko bwaramutse ndetse uko bikomeje kwifata muri ya mirwano idasanzwe ikomeje guhuza ingabo za M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Abo nabandi n'abasirikare ba Kongo FARDC, ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'inyeshamba za FDLR tubagiwe n'ababacancuro bose baje guhangana na M23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko mubyumva twamaze kwinjira muri zimwe mu nkuru zikomeye cyane ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Tubibutse mwe mubanye natwe bwa mbere mukareba hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzeza twibanira gatanu kuri gatanu. Tudatinze reka twinjire mu makuru yacu ku buryo burambuye. Duhere kuri iki gitero rutura operation ya Kasa mutweze yongeye gukorwa n'ingabo za M23 aho nahandi muri teritwari ya Uvira. Uvira nagahuma munwa nyuma yuko hazindutse igitero rutura cyagabwe na M23. Abaturage bazinduka bakwira imishwaro ndetse banahunga nyuma yuko mvisha urusaku rw'amasasu menshi cyane byumvikanyemo imbunda ziremereye ndetse n'imbunda zorohereje. M23 yagabye igitero simusiga kandi kirimbuzi benshi badahwema kuvuga ko ngari cyo gitero cya nyuma cyagiteganyijwe kugira M23 yongere uyu mujyi wa Uvira kutundi duce yaje yigarurira hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko yigaruriye umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu ndetse n'utundi duce dukomeye cyane twamaze gufatwa n'ingabo za M23. Ni mu gihe abasirikare ba Bwana Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'abasoda ba General Neva ubwo nabandi n'abasirikare ba Burundi FDNB bazindutse bahura n'umwoto w'amasasu ndetse n'umuriro bagabweho n'ingabo za M23. Ni igitero cyatoroshye cyane ndetse kitigeze kibahira habe namba ndetse babuze n'ibyo kiba gihunga nyuma yuko M23 yaje yipombye ndetse ifite ibitwaro kirimbuzi, intwaro zidasanzwe ndetse n'abasirikare bafite umwitozo uhambaye cyane. Special Forces abakomanda bakomeye cyane ba M23 nibo bagaragaraga imbere ku mirongo y'urugamba barasa ndetse banarwana umuhenerezo ngo agomba gufata uyu mujyi wa Uvira. Kwataka ku birindiro by'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi byatumye ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega batakaza ibintu byinshi cyane, harimo intwaro za gisirikare ndetse namwe mu basirikare babo benshi cyane baburiramo ubuzima ndetse n'abandi barakomereka ku buryo bukomeye cyane. Utuvugana amaze kubarurwa imibare myinshi y'imirambo ikomeje kugaragara muri uyu mujyi wa Uvira. Abasirikare ngo bagera kuri 32 ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ngo baguye muri iki gitero simusiga cyagabwe na M23. Ni mu gihe ku ruhande rwa Gitega abasoda ba Burundi bagera kuri 46 nabo ngo baguye muri imirwano idasanzwe aho bageragezaga kurwana kuri FARDC ndetse bahangana na M23 gusa basanze intare za Sarambwe zaliye Karungu ndetse zatatse zitwaje abasirikare bafite umwitozo wambaye ndetse n'ibitwaro rutura. Byaje kurangira abasirikare benshi barwana ku ruhande rwa Coalition bagwa muri imirwano ndetse
hamaze kubarurwa abagera kuri 87 bavuga ko ngo baje gukomerekera muri iyi mirwano ku ruhande rwa koalisiyo. Ubu tuvugana imirwano ikomeje kuvuza ubuhanga muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gutizwa n'iki gitero simusiga cyagabwe n'ingabo za 23 nyuma yuko abaturage bamaze guhunga ndetse bagahamuka nyuma yuko 23 ngo yaberetse ko yatatse Uvira yivuye inyuma, ndetse ngo bigomba kurangira higaruriye umujyi wa Uvira, bikarangira nawo uje mu tundi duce tugenzurwa n'ingabo za 23. Nyaboneka ibintu muri Uvira bikomeje gukomera isaha ku yindi, ndetse umunota ku wundi turakomeza tubagezaho update zibikomeje kujya imbere ku mirongo y'urugamba hano muri uyu mujyi wa Uvira, dore ko urugamba na n'ubu byakomeje guhangayikisha ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega. Ubu General Neva ndetse na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi agahinda ndetse n'umuhangayiko bahagaze ni wabyumva muri uyu mwanya, dore ko 23 ikomeje kubahangayikisha mu nguni zose hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka amakuru yacu tutakomereze muri teritwari ya Masisi, kongeye tugaruke kuri rwa rugamba rutura ambushi ruturongeye gukorwa n'ingabo za 23. Ni mu gihe bwana Felix Antoine Tshisekedi akomeje kwitegura intambara idasanzwe ndetse no gutegura ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe bigamije kwirukana 23 hano muri teritwari ya Masisi. Yari yateguye igikorwa kidasanzwe aho yashikirizaga ibikoresho by'intambara higanjemo imbunda nyinshi ndetse n'amasasu menshi cyane ku birindiro by'ingabo ze ziri hano muri teritwari ya Masisi, ndetse no kunyeshyamba za Wazalendo ku birindiro bafite no muri teritwari ya Masisi ngo bitegura urugamba rutura ndetse n'igitero kirimbuzi cyo kugaba ku birindiro bya 23 ngo akirukana intare za Sanibwa no muri teritwari ya Masisi. Gusa 23 ibyo bakoreye kuri uyu munsi nagatandiro nyuma yuko ngamakamyo agera kuri 3 yacaga muri uyu mujyi wa Masisi ngo yerekeza hafi y'ibirindiro birimo ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaje kwitambikwa n'ingabo za 23 ku buryo butunguranye cyane. Ubu tuvugana ngo abasirikare baherekeje ibyo bikoresho by'intambara baguye mu kantu nyuma yuko ngo basanzwe bazengurutswe n'ingabo za 23 imbere n'inyuma ndetse no mu mpande zose, bakaza kuraswaho ku buryo na numwe wigeze uroko iyambushi rutura y'ingabo za 23. Ubu tuvugana amakamyo 3 yose rikoherezwa mu birindiro ndetse no mu maboko y'ingabo za AFC 23, ndetse ibyo bikoresho byose ngo biraza kwifashishwa n'ingabo za 23 mu rugamba toshe rwo kwigarurira uduce dutandukanye hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bwa 23 bukomeje gutagariza bwana Felix Antoine Tshisekedi kakomeje kubatera inkunga mu buryo budasanzwe ndetse no mu buryo bwibanga bukomeye cyane nyuma yuko ngo bakomeje kwakira ibikoresho bya gisirikare. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kuba igerageje gushyikiriza ingabo zayo bikarangira yisanze byamaze kugera mu maboko ya 23. Nanone kandi reka amakuru yacu takomereze muri teritwari ya Shabuna ndetse na Warungu muri tuno duce naho hakomeje kumvikana imirwano idasanzwe aho 23 ikomeje kwavansa yegera imbere umunota ku wundi nyuma yuko ikomeje kwegera uduce dukomeye cyane by'umwihariko uduce duherereyemo ibirombe by'amabuye y'agaciro nyuma yuko twagiye tucungirwa ku buryo bukomeye cyane abasirikare b'abarundi bakomeje kuharinda bivuye inyuma bakeka ko 23 yabagabaho igitero umunota ku wundi. Nanone kandi karabaye iyo mubona ni drone y'ubutasi igisirikare cy'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yamaze guhanurwa n'ingabo za 23 mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana nyuma yuko ingabo za 23 zinjiye mu mujyi wa Uvira ku mugaragaro bigatitiza ndetse bigahangayikisha ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko igisirikare cy'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Kinshasa yabonye na wundi buryo bwo kurwanya 23 zibye kwitata bivuye inyuma bakamenyaho iherereye neza mu mujyi wa Uvira. Bifashishije drone yabo y'intambara ihicara mu bice 23 yamaze gukambika hano mu mujyi wa Uvira. Gusa ibyabibije kuranya nabi nyuma yuko ingabo za 23 zihanuye zibyivuye inyuma ndetse zigakomeza gukurikiranaho iyi drone hagurukiye ndetse zifashe umwanzuro uhambaye cyane ugiye guhagama ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa. SM23 ifashwe mugambi ndetse Kinshasa irabivuga iki ndetse irabitekerezaho iki nyuma yuko drone yawe yamaze guhanurwa ndetse ikaba yageze ku butaka nk'uko 23 imaze kubitangaza muri uyu mwanya.
ese bikomeje kugenda bite? byose ni mujye kweta tukugezaho 5 kuri 5 ibikomeje kubera ku kibuga cy'irwano mu mujyi wa Uvira. Hagati aho ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB ku butaka bwa Kongo bakomeje guhamurwa ndetse no kubangamirwa na 23 nyuma ya operation y'uturazonye korwa n'ingabo za 23 ku birindo by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB bakambitsanwa ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana hongeye kumvikana igitero rutura cyagabwe ku birindo by'ingabo za 23 n'ingabo za Burundi gusanikije kubahira. Ubu tuvugana abasirikare bagera kuri 17 b'ingabo z'u Burundi bamaze kugwa muri iki gitero. Kisekedi ndetse na Neva ibyo bishoyemo byo kurwanya 23 bikomeje kubakoraho ndetse bakomeje kubihomberamo ku buryo bukomeye cyane. Tuzeguke neza kuri iki gitero cyaguyemo ingabo z'igihugu cy'ubundi ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi tuza kunyakira muri territoire ya Shabunda Warungu ndetse cyane muri Kivu y'Amajyaruguru tubwira ko wari kare bikomeje kwifata ku gihugu cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Nkuko mu byumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi, tubitsa kureba hasi gato video mu mwanya natwe bwa mbere mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzojya kujya mubona amakuru agezweho ndetse mubonere updates ku gihe ku butaka bwa Kongo. Tudatinze reka twinjire makuru yacu ku buryo burambuye duhere mu mujyi wa Uvira. Kuri uyu munsi hongeye kumvikana imirwano idasanzwe ndetse igitero rutura kuri drone z'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Nyuma yuko Kinshasa yahangakijwe na 23 yinjira ku butaka bw'uyu mujyi wa Uvira ku mugaragaro, General Sultan Makenga mwenyewe yakifatiyemo yaje kuyobora urugamba mu mujyi wa Uvira. Kinshasa kumva ko Makenga yamaze gukanagira ku butaka bwa Uvira byabatitije ndetse buhangayikisha ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi ndetse by'umwihariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa igerageza kwataka ndetse gusubiza inyuma 23 yabanje gushaka amakuru y'ingabo za 23 zaba ziherereye by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo bagabe igitero baziho umwanzi wabo aherereye neza gusa n'igitero kije kibahira ndetse no gushaka aya makuru byabagoye ku buryo bukomeye cyane. Kinshasa nyuma yo gufasha umwanzi wo kwifashisha drone zawo z'ubutasi zikinjira mu kirere cy'umujyi wa Uvira by'umwihariko zikajagajaga uducemo 23 bakeko yaba yamaze gukambikamo hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ingabo za 23 zihora zicanye ijisho ndetse nizimenyerwa icyitwa drone kugira mu kirere. Ingabo za 23 ziherereyemo ni ikosa rikomeye cyane Kinshasa yakoze kuri uyu munsi. Abasnipers ba 23 ku itegeko bahawe na General Sultan Makenga byihuse cyane bahanuye drone y'ubutasi y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwagerageza kwinjira mu kirere. Ingabo za 23 zerereye hano ngaha mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi yongeye guhamurwa n'ibikorwa 23 ndetse nuko ikomeje kubazonga yivuye nyuma yo guhanana na drone zabo zinambara ndetse na drone zabo z'ubutasi. Biragaragara ko 23 vuba na bwango iraba yamaze gufata uyu mujyi wa Uvira kawongera kutundi duce yamaze kwigara ku butaka bwa Kongo. Tukiraho nga kuri intambara yo mu mujyi wa Uvira, ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikomeje kubitirwa ku buryo bukomeye cyane ku butaka bwa Kongo. General Neva biravuga ko agakino yishoyemo ko kuza kurwanya 23 ndetse no kwishira mu ntambara ku butaka bwa Kongo ariko sari komeye ndetse akomeje guhuriramo n'akaga ndetse no kubigwamo no guhuramo n'igihombo gikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi bakomeje kuba ku kibuga cy'imirwano nga ku butaka bwa Kongo. Butuvugana mu nyirezo uyu mujyi wa Uvira abandi basoza bagiye kuri 27 b'igisirikare cy'u Burundi FDNB bongeye kubitwa n'ingabo za 23. N'ubushotoranyi bukabije cyane bwakozwe n'ingabo za General Neva ho zagejeje kwataka ku rindo bya 23 hafi mu nyengero z'uyu mujyi wa Uvira gusa baje gukubitwa bikomeye cyane n'ingabo za 23 aho ubu tuvugana bajya kuri 27 b'abadede bamaze kugwa hano ku kibuga cy'imirwano ndetse n'abagera kuri 32 baza gukomerekerwa muri iyi mirwano ndetse abandi basigaye bakijwe n'amaguru barirukanka kuko 23 ikomeje kubakoramo akazi no ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi taka tunyarukire muri territoire ya Shabunda ndetse na Warungu. Tuno duce dukomeje kumvikanamo imirwano hagati y'ingabo za 23 ndetse na coalition abona banini ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'Abarundi FDNB ndetse n'abacanshuro bose baje gufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo 23. Kivu y'Amajyaruguru territoire ya Walikana naho hongeye kumvikana imirwano idasanzwe kuri uyu munsi.
M23 yongeye kwivugana za wazalendo zageragezwa kuyataka ku birindiro byayo hano muri teritwari ya Walikale. N'imirwano yaje kumvikanamo amasasu ndetse n'imbunda ziremereye ku butaka bwa Kongo. Abaturage bongeye kwikanga ko hano muri teritwari ya Walikale imirwano igiye kongera gufata indi ndera nyuma y'uko wazalendo zikomeje kwigaragambya ndetse zikomeje kwataka M23 umunsi ku wundi ku butaka bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kuzongwa na M23. Butuvugana Kinshasa nitamanika amaboko iraza guhura n'akaga nyuma y'uko M23 bariye Karungu ndetse bakomeje kugaba ibitero simusiga by'umwihariko ngo bagomba gufata uyu mujyi wa Uvira ku bintu bwiza. Urugamba rwabaye imbere ngiye ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana ibihanganye bitatu muri ya namba idahwema kumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongeye gura ku kibuga cy'imirwano mu mujyi wa Uvira. General Sultan Makenga umugaba mukuru w'ingabo za M23 ndetse na General Prime Niyongabo ku ruhande rw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDN ndetse na General Masunzu ku ruhande rw'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bongeye guhurira ku kibuga cy'imirwano mu mujyi wa Uvira mu mirwano idasanzwe yongeye kumvikana muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'uko General Sultan Makenga n'ingabo ze bamaze kugeza ibikoresho rutura muri uyu mujyi wa Uvira. Abacancuro baje kwifatanya n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya M23 bongeye kwirahira M23 ndetse bahamurwa n'ibikorwa bya gisirikare yongere kwerekana muri uyu mujyi wa Uvira. Abakomando ba M23 binje muri uyu mujyi wa Uvira bahinjiza ibitwaro byabo rutura nuko abacancuro baratitira bivu inyuma ndetse batangira guhunga. Tuvugana mu duce twa Ruvunge ndetse na Uvira abacancuro barwana ku ruhande rwa Kinshasa batangiye gusubira inyuma bakinya M23 kuko yamaze kugera mu gace bucece. Turaje tukubwira neza uko bikomeje kwifata ndetse ikibuga cy'imirwano muri uyu mujyi wa Uvira gikomeje kugenda gitegurwa neza nyuma y'uko abasirikare b'ibihangaje ku mpande zombi uko ari batatu bamaze guhurira muri uyu mujyi wa Uvira. General Sultan Makenga Prime Niyongabo w'ingabo z'igihugu cy'u ndetse na General Masunzu ku ngabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi muri amakuru za kunyurukira muri teritwari ya Walikale tugaruka ku bwicanyi budasanzwe bwongeye kumvikana aho abaturage bagera kuri 4 bishwe ndetse n'amazu agera kuri 2 aratwika nk'uko byaje gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubutegetsi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gushinja M23 ubu bwicanyi bwabereye muri teritwari ya Walikale. Izi ngabo za M23 nizo zishe abaturage ndetse zikanatwika aya mazu byifashe bite byose kugezeho 5 muri amakuru ku buryo burambuye. None kandi muri amakuru tazakubwira ko ubutegetsi bwa Kisekedi bukomeje gusaba ingabo za M23 kurekura abacancuro bafashwe matekwa n'ingabo za M23 mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo muri teritwari ya Shabunda ndetse na teritwari ya Mwenga ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Tuje tukubwira neza ko bikomeje kwifata ndetse n'icyo ubutegetsi bwa M23 bwamatangaje nyuma y'ubusabe bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko barekura abacancuro barwanaga ku ruhande rwa Kinshasa bafashwe na M23. Nkuko mubyumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ku mutekano politike ndetse na diplomasi butsamwe mu wanyina twubwa mbere kuri Wasega TV mugakanda like subscribe ndetse mugakanda no kunzeza twibanira 5 kuri 5 muri aya makuru ku buryo burambuye. Reka twinjire neza amakuru yacu ku buryo burambuye duhere mu mujyi wa Uvira. Uvira haracu wambaye urugamba rwamaze gufata indi ntera. Ibihangaje cyane byamenyekanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ya namba idasanzwe ikomeza guhuza ingabo za M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 nyuma kinini cyane ihangana na coalition ari igizwe n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB nazo zaje kwifatanya n'ubutegetsi bwa Kisekedi kurwanya M23 ndetse n'abacancuro ndetse n'inyeshamba za FDL ndetse bagiwe na za wazalendo. Nyuma y'uko General Sultan Makenga umugaba mukuru w'ingabo za M23 atangaje ko agiye kugaba igitero simusiga muri uyu mujyi wa Uvira ndetse akaba yavuze ko araza kwimanukira kuyobora ibikorwa byose bidasanzwe byongeye kumvikana ndetse n'iby'uru rugamba rwo muri uyu mujyi wa Uvira. Ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega nyuma yo kumva ko General Sultan Makenga yamaze kugaragara ku butaka bw'uyu mujyi wa Uvira nabo bazanye ibihangaje byabo ngo hangane na General Sultan Makenga wo bita General Prime Niyongabo. Uyu nguyu n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na mugenzi we General Masunzu nabo bamanutse muri uyu mujyi wa Uvira kuyobora ibikorwa by'imirwanaho. General Masunzu ahagarariye ibikorwa by'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse
na Prime Niyongabo akaza ahagarara ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'igihugu cy'Urundi FDNB. Nk'abantu mwe by'urugamba rwa hano muri Uvira haracu wambaye nyuma yuko abacancuro babonye bikomeje kubiranunga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 n'aba Special Forces baba bakomando binjira ku butaka bwa Uvira bemye ndetse bafite intwaro zihambaye cyane. Abacancuro bose baje kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bahamutse ndetse batangira gusubira inyuma mu muce bitandukanye, aho mu duce twa Ruvunge ndetse na Uvira abacancuro bamaze kuhagera basuye inyuma batinya M23 nyuma yuko yakandagije ibirenge muri uyu mujyi wa Uvira ndetse n'ibikoresho byayo bidasanzwe n'abasirikare bafite umwitozo uhambaye cyane. Kisekedi akomeje kurira yo kwareka ndetse akomeje kwibaza uko urugamba raza kugenda nyuma yuko n'abacancuro yize hano mu mujyi wa Uvira batangiye kumutenguha ndetse bagahaba M23 mu bikorwa byayo bidasanzwe ikomeje gukora hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemere dukomereza amakuru yacu muri teritwari ya Walikale tubabwire ko habereye ubwicanyi budasanzwe aho abaturage bagera kuri 4 baje kwicwa mu buryo butunguranye muri teritwari ya Walikale ndetse n'amazu agera kuri 2 akaza gutwikwa nk'uko byaje gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu ijoro ryatambutse ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC batangaje ko M23 ngo yishe abaturage bagera kuri 4 muri teritwari ya Walikale ndetse ikaza gutwika amazu abiri mu teritwari ya Walikale. Gusa amakuru akomeza kutugera aravuga ko aya makuru yatangaje n'igisirikare cya Kongo ari ibinyoma nyuma y'uko ngo bimaze kugaragara ko ngo abaturage bishwe n'inyeshyamba za Wazalendo ndetse na FDLR dore ko ngo byabereye mu gace M23 digenzura no mu teritwari ya Walikale. Ubwicanyi Kinshasa n'abambari bayo bakomeje gukora ku butaka bwa Kongo bakabishinja M23 n'ibikorwa bidasanzwe byakomeje gushinja M23 kugira ngo bayishireho ibirego rutura byatuma irekura duce dukomeye cyane yagiye yigarura ku butaka bwa Kongo by'umwihariko no mu teritwari ya Walikale. Nanone kandi ku butaka bwa Kongo ubutegetsi bwa Kisekedi bukomeje gusaba ingabo za M23 kurekura abacancuro bafashe mateko mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo ku butaka bwo muri teritwari ya Shabunda, teritwari ya Mwenga ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira ku butaka bwa Kongo. Abacancuro bagera kuri 67 nibo bafashwe na M23 ku munsi w'ejo mu mirwano idasanzwe yumvikanye muri teritwari zihanye imbere no ku butaka bwa Kongo muri Sud Kivu ku butaka bwa Kongo. Kinshasa ikomeje gutakambira M23 kuba yarekura abacancuro baje bafatiwe ku butaka bwa Kongo ndetse amakuru aturuka mu ngabo za M23 aravuga ko ubutegetsi bwa M23 nabwo bwasabye ubutegetsi bwa Kinshasa kurekura abarwanyi ba M23 bafunzwe n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko nabo ari inzira karengane ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi